so uthole into oyithola umfazane ngoba ecushiwe omfazane usuke engazi ukuthi so ngingahlukana nalo muntu kanti wangicupha nethi nje uhamba nalento isinto egijima eswini enye ibulala ingane into ngaphakathi ukuthi umuntu uthola ingane una 6 months ingane uthi ishonile ingane iphuma. Ngiyabingelela kubantu ababukele le video khona namhlanje. UDr Ngobese abantu abakhuluma naye ongumelaphi wendabuko indawo asebenzela kuyona iseDurban endaweni yaseWaterloo. Lapha sesebenze khona isikhathi eside angazi ngishifte sele kungaba khona from ngo97 kuze kube namhlanje. La ngidabuka khona isemtubatuba ukulapha kusuka from kubaba umkhulu kweza kubaba nathi njengamadodana singabelaphi wendabuko. Siyakhonza futhi ngibuye ngikhonzise umfundisi ngokukholwa ngoba umuntu ngeke umhlukanise nesihlahla. Isihlahla into emila phansi emile emhlabathini, umuntu wadala ngomhlabathi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi into ezimbili ehlanganayo lezi. So ake sikhulume namhlanje ngelumbo. Uma sikhuluma ngelumbo sikhuluma ngento umuntu angakwazi ukuyithola nje phansi yeqiswa. Uma umuntu ezosuka athi hayi uyazi le ntombazana noma lo wabhuti angemthanda ezothola abantwana noma angemthanda egane ngoba into yanamhlanje ithi uma umuntu egana kufanele kube khona abantwana. Uma umuntu ezosebenzisa ilumbo kuyenzeka ayofuna lento esibiza ngamahlungu akangwane. Uma sikhuluma ngamahlungu sikhuluma ngento engamahlungu into eyiseqise engayenza nje mhlambe lento ngiyigcobela kuhala wena uzoza eminyango la ngiyibeke uma ujomba bese ngiyisusa futhi ngoba uma ingajomba futhi omunye umuntu uyazi ukuthi liyandi sengenza ukuthi isibeletho sakho isidlabazo noma isinye somunye uzolandela nathi isibulale kanjani. Uma umuntu ebekela amahlunga kusuka sekunento ezothi uma umuntu ethuli nje mayikhule intombazana kube ukuthi iwubulumbo noma iyilumbo ngoba kunento ayizwakho imuva esiswini sesibeletho sakhe. Omunye ubleeda kungami uthola ukuthi inyanga yonke umuntu uyopha kukhona ukubleeda kunomali othi umuye ekliniki bethu udokotela kunomali kanti nodokotela besilungu yenzeka ukuthi uma usunelumbo baphambeke ukuphambeka ukuthi babone kungenanto ekhona kanti wena uyeza ukuthi unepain ngaphakathi. Omunye umuntu uvukelwa isisu, omunye umuntu uvuvela ubudoda bakhe makumuntu wesilisa thola ukuthi inhlamvu yanganhlanye enye inkulu enye incane iya induku uthola ukuthi ishona phakathi ayikhona ukululeka ngokudalwa komuntu ukuthi umuntu angade semdala kube ngathi umntana kanjani. Uma umuntu ebekelwe into engamahlungwa phasi lento isuke isimthwebula ubuyena isuke isimfinyeza ukuthi angasakhona ukuphila impilo normal ngoba omunye ugcwala umoya esiswini, omunye uba nama cramp emzimbeni, even esiswini omunye uba nama cramp ngoba lento isuke isiyenza ukuthi angakwazi ukuphila impilo right. Uma sikhuluma ngelumbo sikhuluma ngento ongakwazi ukuthi uma uthanda uhamba ulala nabo bonke abantu besifazana uthola into manje uyolala naye uthola umuntu uyolala naye kanti inomuntu othemetha naye wahamba wayofuna into yokucupha umfazane wenza nje inhlanga wase ehlangana umkakhe wena ngesikhathi wenza lento yokuhamba ulala then ufika lapha ulala nalo muntu usuthola ilumbo omunye uyavuvukala into eyisiso omunye lento iyamgulisa lokho ukuthi mesibhedlela ngaze ufana hlinzwe angithi uthola umuntu ocushiwe wena ngokuthi uhambe walana nomuntu ungayivikelile even noma ungayivikela ufaka icondom. Uma umuntu ecushiwe nje uma kuhlangana namagazi straight isuke izokubamba le nto lomuntu ngoba uma kuzokwakha ilumbo lokuthi umuntu angimcupha umfazi wakhe ngifuna lezi inyoka ebambakho khona lokwenyoka lokuthi makukubambile kungadedeli ungaze ufaka ubisi noma mhlambe kuliwe ngendlela ethi yalokho uma ngizokwenza ilumbo kufuneka uthola izinja mayisuke zikhinqelene bese ufuna lezo zinto ezokuzihlanganiswa nale nyoka ngoba kufuneka lento lezi lenyoka ezizimfezi esuka inyuka la bezokwazi ukukhifela ngamanzi kukhishwe lezo zinto. Leyo nto uma uyihlanganisa bese kuba nemithi ehovuka malibeni amaphakama imithi ethile nje ngeke ngisho eminye ngoba sikhuluma la
senzela ukuthi abantu bangagcini benze ngoba iyabophisa futhi yona mawuzoyenza ngendlela engekho right ngoba isuke izombulala omunye umuntu sometimes omunye umuntu mayisingena into eyilumbo ingena inyuke thola sephalaza igazi omunye liphuma ngamakhala omunye umuntu igazi liphuma emzimbeni thothi uba nento engamathumba iliphuma emzimbeni kuyena so uthole into oyithola umfazane ngoba ecushiwe omfazane usuke engazi ukuthi so ngingahlukana nalo muntu kanti wangicupha nethi nje uhamba nalento isinto egijima esiswini enye ibulala ingane into ngaphakathi ukuthi umuntu uthola ingane una 6 months ingane usishonile ingane iphume ingasekho and enye ingane izalwa nayo ngenhlanhla okuvikelwa uNkulunkulu namadlozi thothi umntana uze umzali ngencwaphepho yokuthi agcine ngo7 months omunye uthi usuyahlinzwa ukhishela umntana ngoba unelumbo lesemzimbeni uyazi ukuthi ilumbo liyagcina lubulumbo uma into isubulumbo isuke isiyibhadi ngoba isisabela umzimba wonke lento uthi uzama into zingenzeki uxoshwe emzini awuthandwa ngabantu even kini la uzalwa khona usuke usujikelwa abantu even ungenzeka into nje kuthiwa kulahleka imali kuthiwa uwe kubona ngathi uwe then uhamba nobulumbo nje ibhadi lento ethi awu angisathandwa ngisho abantu angisathenjwa ngisho ekhaya kithi ngoba uhamba nento yobulumbo ophila kuwena ungabe ukwethiswa phansi noma into esokuba umuntu mayekwakhela ubulumbo noma ilumbo usuka vele kubulala ngoba usuke enzela ukuthi ungasaphila impilo normal so kunabantu abaningi manje abanama cramp omunye umuntu wethi menkonzo lasekamerweni uthola ukuthi ngokwelumbo usenza nje into ethi ngezinkonzo zangahambi kanti unkonzo uyamlimaza mawuzokwenza inkonzo ethi ihamba igcine la engafikanga ovutho ndabeni angithi into esuke idinga umuntu wesifazane ukuthi ajabule ngoba usuke efuna inkonzo ezokwazi ukumgculisa nedayi ukuthi nje wenze ngathi nje uyenza kanti okunye okusiza ukuxoxa ukuthi yazi mama nayo indlela ngathi nginenkinga manje enzeka kumina imizwa yami ayisakhona ukuvuka ngoba khona abanye abantu bazebeqamba bangedlozi kanti unelumbo ngabe umuntu wesifazane uthola ukuthi idlozi manje livuma namhlanje ngihlangane kanti ilumbo elilumbo liyangena libe isichitho thola ukuthi abantu bala ekhaya abasezwani omuntu uzojabula ngoba ephuma ehamba eyojona somewhere uthola ukuthi imizwa yakhe ayivuki la endlini kodwa mayihamba somewhere uyafika akwazi ukulala athola ukuthi ngiyakhona ukulala why kanti umuntu wakhe athana naye usethola umuntu ofika wafaka ingidi ikhona into yengidi ukuthi umuntu ebehlupha somewhere then athandana nomuntu bese ethi thenga ukhiye uthole neanda yakhe isithombe sakhe bese uza simba umgodi bese siyakhuluma sivale la simvala ukuthi lo muntu angasakhoni ukuthi aphinde athande omunye umuntu ikhona le nto le lo ngoba seyenza le nto ngoba into esuke ethi umuntu ngikhanda umuzi wami ngoba sengikhathele ngoba abantu abanye abanele nomuntu oyanena ile esikhathi manje sinokufa suthola ukuthi kuyafika uthola uhlangana nalomuntu ulanda ukufa from there ukulethe ekhaya uzobulala umfazi wakho ngokufa okulande eindaweni zakho then into engeke ikwazi ukukhulumeka ngoba isikhathi eminyimiza abantu besifazane abanamalungelo ukuthi umuntu axoxe ukuthi uyabona ukuthi ukwenza ukuthi kanje kuyangilimaza ilumbo yinto ewulimaza umuzi kunengane namhlanje egcine sekunobulumbo la ekhaya ngoba omunye umuntu ngendaba yokuthanda uhambe lala yenza lento ukuthi ugcina uhlangana nomuntu osuke ehambe walala nabanye abantu abekho right then lento isingena isihlupha umuzi wonke yinyesi lesuke ukhondolo ngekho right esizohlupha la ekhaya ngiqonda ukuthi ilumbo yinto engekho right nje empilweni yomuntu isiubulumbo isibulala imali isibulala imoto mayisubulumbo isisabalele ekutheni awusakwazi ukuya phambili omunye umuntu uthola imali namhlanje udala ikweleto ongazazi ubona ukuthi lo muntu uneyikweleto engacimeki mayithola imali fanele kube khona ukuthi hayi ngiyokho isikweleto sakwabani mangabe kufika imali fanele kufa imoto noma kufa ama-fridge ama-microwave uyakhanda nje lo muntu uhamba nobulumbo ukuthi lento ibulala yonke into la ekhaya isiwubuthakathi okuphila kuye sekufanele noma uzomnika imbizi ogazi yami lokhu esikhanda lapha ikhona imbizi leklini wakho esekufanele iflashe lento iflashe kuye ngaphakathi ikhiphe lamanzi asuke ephila kulo muntu ngaphakathi idrain lento ihambe lento iyozama ukulula lobudoda ngoba zikhona inhlanga ukuthi indoda mangabe isifinyezekile into yobudoda bakhe bese iyagcaba inhlanga mhlawumbe la zi7 kufakwe lo muthi omlulama lamacima mlilo then imithi eminye ethile ngeke ngizokwazi ukuyisho nje ngoba bengachaza ukuthi sinabantu abasomathuba la then bese kuba ukuthi bayifakwa la isilokhu ibuyisela induku yomuntu endaweni yayo hayi le nto esihlahla ngoba le nto esihlahla la ikho right kodwa futhi right kubantu abayithandayo ngoba isihlahla siyazi ukuthi usuku nosuku siyakhula uma uzofuna isihlahla bese uthi asenze isihlahla sikutshalele singakwenza lokho but fanele wazi ukuthi induku yakho izokhula every day ingacontrol ngoba ukukhula kwesihlahla uma ungasuthuthe noma uye somewhere uzobuya nizosikhathi ukuthi sime ngoba isihlahla senza ukuthi induku lokho ikhulile nje
izogcina ingasacontroleki. So umuntu wesifazane akasajabuli ngalo ngoba into yobulumbo yinto ongathi imitshaleka yenzeka kuwe kube ukuthi abanye abantu bakulisa even emsebenzini nje emsebenzini uma usebenza uhamba nobulumbo bokuthi noma ubuka ipromotion ethile ubekiwe uphethe abantu usuyadimothwa emsebenzini sewuyadroshwa kuthiwa uyazi wena abantu abaphathi kahle abantu bakhomlela ngawe kube kuyibona abantu abakukhuphulile ukuze bakubeke lapha ube sidlangile lento usungathi unesichitho ngoba isuke sisebenza kuwe ngendlela ethi ayiluku yikho kufuneka zibe khona imbiza izinsizwa zobulumbo lento iflash ikhiphele emsimbane esukwena ngaphakathi bese kuba ukuthi uyanikwa izinto zokugquma iyahamba lento iyovalwa endaweni intaba kuvala ukuthi lento ngoba isibulumbo manje usuhamba nabo obona ngathi abantu abasangifuni sisi yabona yonke lento isisebenza ngendlela ethi akusekho normal so into elaphe kakho le into ongawazi ukusizakala kuyona njengoba sikhuluma ungobe ke utholakala ku 078 191 1010 078 191 1010 utholakala ku Instagram ku YouTube uFacebook uDr Ngobese ngiyabonga kakhulu osinibusise.